Lisbon ngaku an pynshai kana bupai ba ka constituency kham tam ki members ki bradu thia du dem ki nong karshan ki jonga ki bran po constituency bran sabar constituency bar ka jalaru pro koi mar ka dikari gam policy matter ka bala decide lemba ka party ti ha ko bedi bakani nga so burong ya ka party ru haba kala ai da ka jingtho sangi ki amali bagi dia ban plat pai ba dia ban sam pai ba ya ka scheme ko Lisbon kani gede ka transparency ka ba people pau bat kaniru nga kubur te henry kubur syukar no aku percaya ro dita hak bai sim bagani ka rai ru ban le gani ka bantaru klamia rai lang hak bangaru kumui na prengki SEC member ngam objective nga syu ta city re nga preng nga burong bar nga ko ya ka SEC ya je priya choka ndai tamba ko apa kinum atatin nganu penokam baklai ka scheme nan penokam hok kumangar keluar pai ba nadu ka por ma job MBC adu ka por ma job MLA ti ban aku arpan pau ban syai kedar kini ki skim bro arteli jong u arpulai arpsau kabari arkulur san pulak baru arpusau arpusan ru arkulur san pulak kini baro nganang dep ban pha syapo ka government house hau panai haga tarik ka bakharsan tarik November arja arpsau bat khat new tarik November arja arpsau baro arteli kidang lek syapo government bat mentang nganang ap ya ka approval bat da kalawan ngan sale la ka jong kamram kamandi